Zdravo svima! Danas ćemo da radimo jedan od mojih najomiljenih brendova, Pioneer SX850. U ovom slučaju radi se o pojačalo tuner. Vlasnik se žali da na izlazima nema tona i zahtijeva da uradimo jednu mini restauraciju, da to sve dovedemo do jednog balansa, da to sve lijepo radi. I otvorit ćemo i da vidimo šta se može tu uraditi. Idemo. Ovdje se vidi da više nema šarafa. Hvale još 2 šarafa. Ajmo da otvorimo. Sada bacimo pogled odozgo. Evo, pogledajte kakav je to rad, kako je to lijepo složeno. Metal. Tu se vidi kvalitet. Hladnjaci. Ovdje su izlazi unutra. Ovo su driveri. Ovo je tuner ovdje. Ovo je protection relay. Sve prelijepo. Vidimo ovdje isto osvjetljenja za tablu i posebna tabla koja sve to drži. To je taj kvalitet. Sada ćemo da pristupimo mjerenju i da vidimo o čemu se radi. Idemo. Probali smo pojačalo, upalili smo, vidjeli smo samo da gori na display lampica i vidimo da nema niđe napajanje. Sad ćemo da pristupimo mjerenju da vidimo ovaj power board, da li tu ima kakvih voltaža. Idemo. Gledat ćemo šemu. I samo moment. Ajdemo da počnemo sa ovo. Vidimo, gledaj na trojka. Na broj 3 vidimo da je 5,4. Ok. Sad to je baš ovo je nula. Glavne, 6. Idemo na broj 6. Ili 7, nije važno. 6 je 51,9 i 7 isto. Oba dva su zajedno, zato nije to. Sad to, da vidimo 8, 9 i 10. Bilo kaj, sve su zajedno. Dobro. 4,8. Ok. Na 28, 11. Idemo na 11. Na 11 je minus 5,2. Problem. Ok. Samo da provjerimo da je, ok, 12. Samo to treba da bude 0, 12. Idemo na 12, 0. Ok, i da gledamo 13. 13 je minus 13 volti. Super, to nema problem. I na 15. 15 je minus 18,4. Ok. Uslova i 14. I 14 minus 50,3. Tačno, to je sve. Tu leži problem što smo, ja malo ranije beležio, znao sam. Ok, tu moramo da vidimo ovo komplet. Ovi dio. Nešto tu ne radi kako treba. Ok. Idemo. Da bi mogli da pristupimo daljim mjerenjima moramo skinuti ovu ploču vrlo lagano. Ona ima ove štiftove i kablove. Kablove ćemo vratiti sve kao što je bilo, pošto već snimamo, znaćemo kako ćemo to da ponovo nasložimo, da to sve bude isto. Ovo sve kad radimo isto upozoravam sve, moramo lagano da ne bi došlo do kakvog oštećenja.
Ovdje imamo lijepu zakačku. Moramo isto da oslobodimo. I ovdje izraditi ovaj kabel da ne smeta. I onda ćemo da maknemo štift. To se, vidimo. Ništa na silu vući. Sad ćemo, imamo i u sredinu jedan štift. Evo ga. Onda vučemo ploču, polako. Tako, i moramo osloboditi još ovdje. Samo da vidimo. Dok ja ovo oslobađam, Mr. Guy proučava šemu da vidimo šta najbolje prvo da gledamo. Znači, to smo oslobodili. Isto ćemo lagano vući, ništa na silu. Ovdje isto vidimo ovu žicu da zateže i onda ćemo polako isto osloboditi. Sve što vidimo da pravi problem treba polako osloboditi. To je jedini problem što nisu napravili džekove. Da. Mada Gaj, isto sam čuo da isto vi entuzijasti hi-fi vole isto da ožičavaju. Čak i neka pojačala koja kupuju modernije, oni ih ožičaju. Jer po njihovom mišljenju kao je ljepši zvuk, ali sa naše tačke gledišta nas elektroničara mislimo da je to samo autosugestivno razmišljanje, jer iz prakse znam što god sam napravio i to imao sam taj osjećaj da je to bolje, da to sve bolje radi, a da li je tako to? Ja mislim da je to sve autosugestivno razmišljanje. Tako, evo, oslobodili smo ovu ploču, sad ćemo polako da okrećemo. Znači, uvijek strpljenje je spas. Što više strpljenje, to manje dolazi do komplikacija. Vjerujte. Mi smo došli do te tačke da, evo sad ćemo krenuti, da mi možemo ovdje već i da mjerimo i da ako bude potrebe i da skinemo oštećeni dio. Eto, idemo polako. Ok, na brzinu smo pogledali ove tranzistore i čini nam se da su u redu. Sljedeće što ćemo da vidimo, to su ovi kondenzatori jer imamo sumnju. Sad ćemo da izmjerimo kondenzatore. Ovaj se vidi ok. To je C19. Dobro. I C18. Idemo dalje. C. Donji upad. Samo da vidim, ne mogu da vidim. Ja malo je... Nice. Samo da vidimo. Ovaj se vidi kao kratko, vidiš, pali. Ne, u stvari ne pokazuje ništa. Kao ništa, on je apsolutno ne pokazuje ništa. I ovaj do njega će da probam. To je taj. I ovaj do njega samo vidim koji je. Ovaj dolje. To je ovaj. Ćemo da vidimo.
On je pokazuje full, Ne. samo da im taj pokazuje. Okej. To je to, tu. Ali ovaj gore ne pokazuje ništa. Ništa. Ne, čekaj da... Ovaj full, vidiš? Okej. Ajde sad da vidimo ovaj da skinem. Što misliš? Ja, apsolutno. Čekaj, ovaj da probam ovaj veći. Slučajno. Bit će. Morat ćemo jedan provjeram na sve ove krove. Vidiš, ova velika. Ja. O, full je. Znači, ovaj ovdje ti ne pokazuje ništa, ovaj tu. Yes. Ćemo ga ponovo. To je ovaj, okej. Ovaj gore. Ništa. Ajmo da ga skinemo. Čekaj. To će biti ovaj. Ajmo ovaj gore. Kako iskrive ove nožice. To mi se ne sviđa. Dobro, za njih, za mene nije. Ja mislim najlakše je... Da probamo sa lemilom. Obično. Sad da tebe se opet grije. To je za čas. Da se izvuče poslije čisto. Freški kalaj. Ne, evo ga. Vidi se malo, vidiš, ovdje se vidi da je iskočio, da se naduva dolje. Ali, čekaj samo da je pumpicu. Čistimo ovo i da sad mogu da stavim freški kalaj. Bolje. Stavit ćemo freški kalaj da bi lakše očistili. Ja mislim da je to okej sve, ali... U stvari uradit ćemo to sa pištoljem već kad radim. Što bi rekli... Tip top. Daj mi kondenzator da stavim. Around 750. Evo, idemo na 50 na mjesto 35. Dobro. Dove dani su manji u dimenzije broj 1. I što je dobro. 105. Mjesto 85. Znači minus se vidi, označeno je to. Ali ja... Samo malo. Sječice, lijepe crvene. Evo ih. Ukidamo. Ok. Od ovog kondenzatora što smo mijenjali, prvi na red dolazi ovaj tranzistor. Mi smo ga mjerili ohmski tamo, on dok je bio na mjesto pokazivao je ok. Ali ajde jednom da ga skinemo i da ga izmjerimo. Van. Vidimo kako će to da...
Ok. Stavit ćemo ga tu. Možemo da probamo. Onda nije možda loš kontakt. Ponovo. Da, vidi se da je oštećen. Ništa, probat ćemo, stavit ćemo novi tranzistor i da vidimo šta se dalje dešava. Idemo. 20C1318, za njega tražimo ekvivalent. Ovo nešto što možemo Što tamo. može tamo da radi. Nije neki zahtjevan tranzistor, ali Onako. Uti min. radi se o NPN tranzistoru. Nažalost, ove 639 su napravili u razne pinouts. That's B, C, E. HFE 121. I think this one will do. Ova ćemo koristiti. Yep. Dobro. BCE. Just check again. Ako je to, that's just the same as Kinet. Dobro. As only japanski. Redosled nožice. Da ne okrećemo. BCE. Odlično. Standardno kao japanski. Važi. Idemo da Ok. stavimo tamo Ja. da probamo. Ja. Idemo. Sad ćemo da montiramo tranzistor. Vraćamo. Da stavimo kolektor. Baza. Evo ga. Emitor. To bi trebalo da bude tako. Ćemo to polako da... da zaletimo. Samo je lica ugasio. Maknemo višak nožice. Ćemo da vratimo ploču i da vidimo, opet ćemo da probamo da vidimo voltaže da ima li razlike. Idemo na 9 da probamo. Samo malo da upalim. 36, evo krenuo je relay. Ok, i da vidimo na broj Broj 11. 11, 27,4, to je to. Ja bih sada vratim ovu ploču na svoje mjesto i ove kablove i da vidimo da li radi. Sad ćemo da probamo kako radi. Palimo. Ovako, Direktorat za zaštitu i spašavanje. U projektima iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite sredstva su dobili
Ravljativac, Speaker A, Zavod za Speaker B. hitnu medicinsku pomoć, I evo još jednu Udruženje stvar smo roditelja primijetili. djece s teškoćama u razvoju. Još jednu stvar smo primijetili da sijalica na Speaker A ne radi. Sad ćemo da bacimo pogled. Što se tiče pojačala, krenulo je, napajanje je krenulo, počelo je sve da radi. A sad ćemo da provjerimo, da vidimo šta se dešava sa sijalicom selektora A. Da bi stigli do ove sijalice ovdje, moramo skinuti ovaj panel sa ledovima, to je sa sijalicama. Lagano da izvučemo. Ovdje imamo i ove i stavit ćemo ovako ovdje. Izvućemo ovu prenosivu plastiku, samo moramo prvo da je oslobodimo. Sad idemo. Malo lagano, uvijek nešto kači. Evo ga. Sad ove sijalice se nalaze ovdje. Sad ćemo da skinemo evo tamo ovdje. Samo dva šarafa. Ja mislim da bi to trebalo se oslobodi. Polako. Evo ga. Evo, stigli smo do ovih sijalica. Sad ćemo to polako pokušati da izvučemo. Sad ćemo s ovim malim nožićem da probamo da maknemo ovo ljepilo okolo, da bi mogli ništa vući na silu. To stalno ponavljam. Znači sad isto malo osloboditi ljepilo sa strane. Eto ide. Sad ćemo da probamo. Lijevo, desno, evo ga. Ide. Evo. Izvukli smo sijalicu. I nju ćemo zamijeniti sa ledom. I napravit ćemo da bude, da svijetli isto kao ova ovdje. Da ne bi bilo razlike
da ne bi bilo razlike između jednog i drugog. Evo da vidite, uradili smo skroz čišćenje. Ujedno smo ispitali sve kondenzatore. Stanje dobro. Zamijenili smo ovaj led. Sada ćemo da upalimo. To je to. Sad ćemo da ga sklopimo i da probamo. Evo, sklopili smo pojačalo radio i sad je trenutak istine da isprobamo, da vidimo sijalicu i da vidimo kako to radi sve. Evo. Samo ćemo kratko. Ok. Sad ćemo vidjeti ovaj B, A, znači sve to radi. Eto. Toliko smijemo da pustimo muziku. Uglavnom, uspjeli smo da završimo ovo pojačalo i to bi bilo sve za ovaj video. Pozdrav!